Bueno, arratsaldon eta ongitorri guztioi, zer baino lehen eskertu, hemen zaudeten hoi, eskertu bizuzendariei, Niko, Rikar, hemen gurekin egotearren, eskertu Ane, gure alkatezari, eskerrak eman beste ikastetxeetatik etorri diren zuzendari eta lankidei, eta eskerrak eman azken 15 urtetan, lanbizik eta prestigiatzen da gure ondoan zaudeten enpresa guztioi, lanbiziketari auspoa eta bide ona eta laguntza eskainiaz, eskerrak guztioi. Zorionak ikasliei, zorionak zuen garapenean etapa bat bikain burutu zuelako, eta eskerra baita ere zuei bere garaian IMH aukeratearen ikasketa, zuen ikasketak aurrera eramateko. Baina orain, hasiera honetan behintzat, tokatzen zaiguna da fokoa pertsona batengan jartzia. Fokoa jartzia Joxan egainarengan. Proiektu honetan hasiera-hasieratik eta IMHen zuzendaritzan sorrera-sorreratikan. Lehen Xabierren hitzak batez ere proiektuari zuzenduta egon dira. Proiektuari, IMHeri, etorkizunari eta zentzu horretan Joxani eskertzeari. Nik nire hitzak nire bizipen batetan nahiko nituzke erabili. Nik bizi izan detena etxe honetan. Ya son más de 20 años, 21, que estoy en esta casa. Y mi primera experiencia de trabajo laboral fue con Joxan. Y nunca mejor dicho, con él, más literal, porque no había sitio adecuado para mí, no tenía un sitio donde sentarme y estuve en torno a un año en su despacho. En la mesa redonda que utilizabas para hacer las reuniones, para estar con las visitas, pues ahí estuve, casi un año metido en el despacho de Joxan. Bueno, y recuerdo perfectamente cómo encontrabas siempre un rato, siempre un hueco, para hablarme del IMH, para hablar de los objetivos del IMH, de la estrategia, del futuro, y cómo siempre tenías un momento para dedicarle a un becario, yo era becario en esa época, hace 21 años, pues cuestiones que no le servían para el trabajo que estaba haciendo directamente, ¿no? Pero con su actitud y con su dedicación, lo único que consiguió fue hacerme partícipe del proyecto del IMH, hacerme partícipe de la ilusión del IMH. Esan deten bezala, 21 urte daramatzat hemen, eta zentzu horretan nire bideo profesionala eta baita ere pertsona bezala izan deten garapenaren zati bat, Joxanen bulegoan hasi izan. Beraz, Joxan, eskerrik asko bihotzez emandako laguntzagatikan eta eskainitako hurbiltasunagaitikan. Lanbizik eta pertsonak egiten dute. Hemen daude, Josune, Ramón, Irure, estoy diciendo que la formación profesional la hacemos las personas. Ricardo, Niko, Imanol, gauden irakasle guztiok, ikasleok, guztion artean egiten dugu lanbizik eta, inbertsio asko, makina asko dauzkagu, baina batez ere, nortasuna ematen diguna lanbiziketari pertsonak eta pertsonen lana da. Zentzu hortan, jakin dezazun Joxan, lanbiziketak asko zor dizula. Horren dela 40 urte, gutxi gora bera, horrelako zerbait, hasiko zinala lanbiziketa munduan, apurtxo bat gehiago, gutxio, antzerako parecido. Sartu zinenean lanbiziketak, gaurrengo lanbiziketaren ez daukan, inongo zerikusirik. Eta garapen horren protagonistetako bat zu izan zera. Beraz, eskerrik asko urte hauetan eman diguzunatik eta urte honetan lanbiziketa gaitikan egin dezun lan gaitikan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isaka.